Mwaka umwe thutha wa kiama kia arigitani a gikiro gia clinical officer kwaraniria na makiguanira na ministry ya ugima wa mwiri maundu maria marenda makinyanirio, kiama giki ni monekanite kwaga kuiganira na magacokereria mirurungano amu maundu maria maiguithanirie matihingitio. Umuthi amemba a kiama giki ni matabanirie mururungano wa thayu nginyagia wabici-ini cia ministry ya ugima wa mwiri guku Nairobi, kuria marutite mukana wa gukaiga mirothi tariki 23 mweri uyu angikorwo ministry ndigakorwo yonanitie wendi wa gutia uiguano. Hatutakuwa wenyewe katika mgomo, hata kama ni maaskari wajitokeze, kwa sababu wanatutegemea katika huduma za afya. Wakati ambapo mtu anachukua ushauri ambao haufai na anakataa kutimiza yale ambayo anatakiwa kutimiza, huyo kiongozi hafai kukaa. Umuthi tukire kumoria marenda andu igana meyurage nigetha bamenye hena thina. Kiama giki hamwe noguo morotete ministry kumana na kwaga kuhingia kiraniro kigie kwandikwo wira wa gutura kuri arigitani aria mari mubango-ini wa UHC amu kandarathi ciao ikirie gukinya muthia tariki 12 mweri uyu, gucerithirio kwa mishara na ihinda ria mieri 17 kuri aruti wira aria a mubango wa Global Fund, o hamwe na kwaga gwikirwo kirore kwa uiguano wa mwaka uyu. Na tithwe migomo irehagwo ni andu aria mahetwo wira thirikari-ini na andu aria maremetwo ni kuruta wira uria magirwo gukorwo makiruta. Walikubaliana na sisi wakiwa hawajashikia bunduki na walikuwa wanajua wana nia nzuri. Kwa nini wabadilishe uamuzi? Utongoria wa kiama giki ona kuri uguo ugite no meguthie na mbere na mirurungano iri ta njira ya kuririkania thirikari ihingie uiguano. Kuma mweri wa kenda mieri 3 CBA ikoretwo metha-ini ya cabinet secretary. Nitugeretie maita maingi kwandika marua ndacokagia, nitugeretie kumwetha we mwene mundu kiumbe agatuhe date tugoka tugatinda guku na tutikoretwo tugisaini. Ngiribotera Kameme TV, Getwo Wambui wa Njuguna.